Aša. Ništa ljepše od mira i tišine u dubokoj šumi. Za ne, Viket? Tibo, čuješ li ti nešto? Samo Pavlovo hrkanje. Osim toga nalazimo se daleko od sela. Ovdje nema nikog osim... Što? To su glasovi Duloksa. Požurite da pogledamo. Otišao je na onu stranu, uhvati ga! Za njim! Ne daj mu da pobjegne! Za njim, budale! Tako je. Pravi ljepotan. Pogledajte rogove. Uhvatimo ga! Crveni duh? Ne! Crveni duh! Crveni duh? Bježimo odavde! Crveni duh. Šta je to bilo? Pogledajte, Maramu. Lako, Maramu. Pomoći ćemo ti. Znači, njega su progonili. Evoksi love samo za hranu, a Duloksi su od lova napravili gadnu zabavu. Nemaš čega da se bojiš. Ko si ti? Polako, Maramu. Misli da ćeš ga povrijediti. Polako, Maramu. Polako. Polako. U redu je. Idi, Maramu. Jo, pazi! Korina! Danvej! Pazi! Bića. Požurimo, prije nego što se vrati. Nikad se neću vratiti u ovaj dio šume. Ni ja. To je bilo najstrašnije biće koje možete da zamislite. To je divlje Evoks čudovište sa 6 ruku i ogromnim očnjacima. Jesi li se uplašio? Ja da se uplašim. Nije se uplašio. Premro je od straha. Gupa svima. Knesa, dječaci su sreli čudovište u šumi. Čudovište? Sa 6 ruku. 6 ruku? Paplo je premro od straha. O čemu se radi? Pa, vidjeli smo nešto neobično. Evoks djevojku koja je oko 6 zima starija od tebe i ima crveno krzno. Crveno krzno? Gdje ste vidjeli? Ona živi u divljini. Uz nju je bila jedna Korina i Kneza.
Kneza, jesi li dobro? Jesam. Sjetila sam se Aše. Još uvijek nedostaje. I meni bi moja sestra nedostajala. Ne plaći, Kneza, krzno će ti se ulijepiti. Bila sam mlađa od Vinte kad se to dogodilo. Tog dana smo izašli u dugu šetnju. Bilo je prekrasno jutro. Zastali smo pored rijeke da zakupljamo kamenčiće. Aša je našla divan plavi kamen koji još uvijek nosim na kapuljaču. A onda je ugledala nešto u peplu drveta. Mislila je da su neki dragulji, ali to su bile oči Hanadaka. Kasnije, kad me otac pronašao, bila sam sasvim sama. Majka je poginula pokušavajući da nas zaštiti. Od Aše nije bilo ni traga, osim izderanog ogrtača. Prvi put čujem šta se dogodilo. Aša je imala crveno krzno. To je veoma rijetka nijansa za evokse. Hoćeš da kažeš da bi divlji evoks kojeg smo vidjeli... Da, mislim da mi je sestra još živa. Nesa, draga, ja bih volio da je Aša živa. Ali oče, dječaci kažu da su je vidjeli. U dubokoj šumi im se lako moglo pričiniti. Osim toga, znaš koliko smo dugo tražili Ašu. Da je živa, već bismo je pronašli. Viket, Zdravo, Kneza. došla sam da se pozdravimo. U redu. Srećan put. Viket, moraš mi reći gdje ste vidjeli. Šta? Gdje? Kud ideš? Da nađem Ašu. Ideš odmah? Da, ostavila sam poruku za oca. Možeš mi pomoći ako mi objasniš gdje ste je vidjeli? Pa, jedrilicom je to pola dana leta na istok. Zatim skreni na jug kod gromovitih pećina. Clark, ne mogu je pustiti samu. Dolazi zima. Požuri! Dolazi, bit će... Uskoro će snijeg. Nije važno, moram pokušati da nađem Ašu. Onda da krenemo. Krenimo. Hvala, Viket. Čukatrok šumar živi nedaleko odavde. Možda je on vidio Ašu. Može biti. Možda bi trebalo da se vratimo. Uspjećemo. Hajde, Rokna, kreni. Viket, gdje smo? Ne znam. Ništa ne vidim. Viket! Ne brini. Viket! Ne, Bordače. Nazad. Nazad, Rokna. Dobri, Bordače. Drži se, Viket! Drži se! Uže je zaleđeno. Klizim. Bića vava. Stani, Bordače. Stani, Rokna. Viket! Čukatrok, hvala ti. Imali ste sreću što sam naišao na vaš trag. Posjetioci su ovdje prilično rijetki. Viket, jesi li dobro? Zar vi, djeco, ne znate da je opasno lutati šumom? Znamo, ali tražimo nekoga. U ovakvoj oluji ne biste mogli naći ni sopstvene uši. Otpratit ću vas natrag u selo. O, ne možemo da se vratimo. Po ovakvom vremenu ne smijete biti na polju. A sad? Bića. Rokna, vrati se. Prema onom drveću, brzo! Ajde, Kneza, mi ćemo se pobrinuti za ove šta god da su. I ti brzo!
Pića, baba, jao, koati, bježi, čuka,